Reka ngusuzeho udahwema gukurikirana gahunda n'ibiganiro bya Rise Up Media TV. Aho uherereye hose hagiye hatandukanye, nizera ko umeze neza cyane. Kora subscribe, reba ijambo riri mu ibara ritukura ryanditsemo subscribe, ubundi ukandeho tujye tubana umunsi ku munsi tukugezaho inkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Reka nanone twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwiyegereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ziyifashe u Rwanda n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ni mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba mu mubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, aho iki gihugu kiri mu burengerazuba bwarwo kirushinja gufasha M23 mu mirwano ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ikinyamakuru The Africa Report kibanda ku bucukumbuzi kuri politike yo ku mugabane wa Afurika kivuga ko gishingiye ku nyandiko n'ubuhamya bw'abantu batandukanye bigaragara ko muri ibi bihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwiyegereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kinyamakuru gisobanura ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inteko ishinga amategeko yayo bishyira igitutu ku Rwanda kubera uruhare rushinja muri iyi mirwano. Ngo irashaka kandi ko inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikora iperereza ku ruhare ishinja u Rwanda muri iyi mirwano, ndetse leta y'iki gihugu kiri mu bihangange ku isi igakomeza diplomasi yayo mu karere. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ngo irifuza ko leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakwemeza ko M23 ko ari umutwe w'iterabwoba, ikajya ku rutonde rumwe n'indi ikorera muri iki gihugu nka ADF ikomoka muri Uganda na FDLR ikomoka mu Rwanda. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyira M23 ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, ishobora gushyira imbaraga nyinshi mu kuyirwanya nk'uko yabyiyemeje muri politike yayo. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse kwemeza ko ingabo z'u Rwanda zinjiye muri iki gihugu zijya gufasha M23 mu mirwano nyuma yaho tariki ya 13 Kamena uyu mutwe witwaje intwaro wari umaze gufata umujyi wa Bunagana n'umupaka waho. Ubutumwa bw'iyi ambasade kuri iki kirego bugira buti: tubabajwe bikomeye n'imirwano ya vuba yabereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'u Rwanda zagaragaye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imyitwarire y'ubushotoranyi n'imvugo zikongeza bigomba guhagarara. Yakomeje igira iti: ibi bikorwa byongera ibyago by'urugomo no gusenya uburasirazuba bwa Kongo kandi bigira ingaruka ku batuye akarere bose. Bwashimangiraga ubwatangajwe na Perezida wa Komisiyo ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga Bob Menendez tariki ya 13 Kamena 2022. Menendez yagize ati: kwamenya amakuru avuga ko u Rwanda nanone ruri gufasha abarwanyi ba M23 mu bikorwa by'urugomo mu kugaba ibitero ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bari mu butumwa bw'amahoro bwa UN n'abasivili. Tugomba kubikoraho iperereza tugafatira ibihano ababifitemo uruhare. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Senateri Menendez byagaragaje ko u Rwanda rwinjiye muri iyi mirwano mu gihe urwego rw'akarere k'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano ku mipaka EGVM rwahawe inshingano yo gukora iperereza rutarasohora raporo y'ibyavuyemo. U Rwanda ruhakana iki kirego rukanacyamagana rusobanura ko ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 kireba abanyekongo ubwabo. Mbere nta kibazo byari biteye, ariko ubu dufite impungenge bitewe n'uko bimeze. Ndibuka ko umunsi wa mbere habaye imyigaragambyo ikomeye, umwana wanjye yafashe ipikipiki imuvana ku ishuri Igoma, abwiye umumotari ko agiye ku mupaka w'u Rwanda. Atese burya bwose uri umunyarwanda? Yamusize mu nzira hagati aho ngo kubera ko ari umunyarwanda. Urabona se atari ikibazo gikomeye? Usikia tu kama ni umunyarwanda. Hashize imyaka igera kuri 2 ubuyobozi bw'umujyi wa Rubavu butangije gahunda yo gukangurira abanyarubavu bafite abana biga Igoma kubimurira hano i Rubavu. Gahunda yari yatangijwe mu gihe cya Covid, ariko uwo mugambi usa nkaho utitabiriwe. Mpango upo lakini hatujali. Iyo gahunda iracyahari, ariko ntituranyurwa neza n'imiterere yayo ndetse n'ibyerekeye ireme ry'uburezi, kuko abana bamenyereye kwiga muri Kongo kugira ngo baze kwiga mu Rwanda bashikire urwego bagenzi babo bariho hano. Twabonye ari ikibazo gikomeye, duhitamo kubagumisha muri Kongo. Gusa wenda kubera ikibazo cy'umutekano kiri muri Kongo biratugoye, ntituzi icyo tugomba gukora. Tuyajua tutafanya nini. Gahunda y'imyigishirize mu bihugu byombi iratandukanye. Mu gihe muri Kongo bigira mu rurimi rw'igifaransa, mu Rwanda imyigishirize yibanda cyane mu rurimi rw'icyongereza. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Rubavu.
Urakoze Ive Bucana, ariko ubu naho duha umwanya Yvette Kabatesi abashikiriza igice ca kabiri c'ingwara izwi nka neurite vestibulaire. Mwiriweho neza, none turabagezaho igice cya kabiri ku ndwara bita neurite vestibulaire ituruka ku mikorere y'ugutwi iba yahungabanye bitandukanye n'indi sereri isanzwe. Iyo ituma umuntu yumva azengerezwa kugeza no ku bintu bimukikije akabona bizenguruka. Muganga Kayitesi Mutamuriza arakomereza ku byo yari yatangiye kutubwira bishobora gutera iki kibazo. Hariho umwakura ujyana mesaje mu bwonko uturutse mu matwi, ushobora kuba waragize ikibazo cy'uko hariho ikibyimba, nabyo bijya bibaho. Uko ikibyimba kigenda gikura ariko kigenda gikanda iyo nere, bigatuma icyo gihe umuntu agira isereri muri urwo ruhande. Ikindi nacyo ntavuze no ko iyo virusi navuze kare ishobora gufata wa mwakura cyangwa igafata rwa rugingo rwo mu mutwe, ariko ibyo byombi bihabwa imiti bigakira. Ubwo ni ubwoko bwa kane. Ubwoko bwa gatanu bwo buturuka mu bwonko, kuko n'ubundi hahandi bwa butumwa buturuka mu matwi buva bujya mu bwonko, iyo mu bwonko ahubwo butumwa bujya hari ikibazo, nabwo ushobora kugira isereri yo yamuzunga. Ariko yo ahitandukanira niyo n'isereri ituruka mu matwi nuko yo ihoraho, umuntu akagira n'ibibazo byo gusa nkaho agenda dandabirana, kandi ibimenyetso byabyo byo bihoraho bitandukanye n'ibimenyetso navuze by'isereri ituruka mu matwi. Muri make iyo ndwara ndumva ari indwara ikaze. Yego, irakaze kubera ko irahungabanya. Ni ukuvuga ngo mu gihe wafashwe uba wumva nyine udahamye, ariko sinavuga ko ari indwara ikaze ishobora gushyira umuntu mu kaga. Hama iravurwa rero iyo sereri y'ubwo bwoko ya muzunga tugereranije n'ibiyitera byose. Buri bwoko bwabyo bumenyekana mu biterwa n'ibimenyetso byagaragaye, bukanavurwa biterwa n'ibimenyetso umurwayi arimo kugaragaza. Nkuko navuze, iya mbere irimo kuba ufite infection ya virus, ni urugero. Iyo ngiyo yo ihabwa imiti, umurwayi asabwa, hari ubwo yahabwa ibitaro cyangwa akagumishwa mu rugo agahabwa imiti mu rugo, nyuma y'iminsi 5 gutyo bigenda bishira. Ariko ikindi ntavuze nuko ubusanzwe na nyuma y'uko icyo kibazo kiba, ikibazo gikunda kugaragara nuko abantu bahabwa imiti ituma isereri igabanuka. Ariko iyo miti ituma isereri igabanuka bituma mu matwi hasa nkaho hasinzirizwa, umubiri ntushobore kurekipera ngo ushobore kugarura bwa busugire bwawo. Bisaba ko umubiri wihorerwa kugira ngo wishakire ubusugire bwawo. Bivuga ko hari n'ibindi, hari indi myitozo bakoresha icyo kumera nk'imyitozo ngororangingo, ariko akamaro kayo ari ukongera gutoza ubwonko n'umubiri kujya muri za pozisiyo runaka kugira ngo areke gukomeza kugira iseri, no kwibutsa umubiri kugira ngo ubusugire bwo mu bwonko na message ituruka mu matwi ijya mu bwonko bisa nkaho byongere guhuzwa. Muri make ni ukuvuga iki, harivuzwa imiti, harivuzwa iyo myitozo ngororangingo, harivuzwa cyangwa twatubuye mu mwanya wa nta miti yahawe, ariko hari n'ikenera kubagwa, cyane cyane niba ari ibibyimba cyangwa no gushiririzwa, biterwa niba ari ibibyimba biri kuri wa mwakura twavuze cyangwa biri mu bwonko, bigatuma imikorere ya myakura na ubwa butumwa bwo guhanahana ubutumwa hagati y'amatwi n'ubwonko bitagenda neza. Mwatubwiye ko nta ngaruka zikomeye bishobora kugira ku buzima bw'umuntu, ariko nyuma yaho tuvuge iyo bidakize neza, iyo redikasiyo mwavuze, umurwayi ashobora kugira wenda nk'ingaruka z'igihe kirekire zihoraho. Biterwa n'impamvu zazindi navuze zo kumva ufite muzunga w'igihe runaka, igihe kigufi bawundi navuze b'iminota 30 cyangwa b'amasegonda 30 kugeza ku munota umwe, cyangwa ya sereri y'iminsi 5, yo iravurwa igakira agasubira mu buzima busanzwe. Ariko babandi b'ibibyimba noneho biterwa n'ikibyimba cyamufashe kingana gute, cyavuwe cyakize. Iyo kitakize birumvikana yuko ingaruka z'icyo kibyimba zikomeza zikabaho. Nkuko mwatangiye mubivuga musobanura iyi sereri ya muzunga igifata mu matwi itandukanye n'izindi sereri, abantu bashobora kubyitiranya. Nkamwe mu bivura mwagira inama ki abantu? Inama jewe nazigira abaganga kurusha uko nazigira abarwayi. Umuganga yakagombye gushobora gusobanukirwa ngo iyi sereri ni sereri y'ubundi burwayi. Urumva bya bindi byitwa dizziness bitandukanye na vertigo, kuko vertige yo akenshi ituruka mu matwi, yari vestibulaire cyangwa ari central, igaturuka mu bwonko. Byombi bishobora kuvurwa n'umuganga wo mu mihogo mazuru no mu matwi, cyangwa umuganga uvura ibyo
mu bwonko cyangwa neurology, bitandukanye na za zindi zivurwa n'umuganga w'umupediatre cyangwa wo muri medicine interne, hahandi bakora ibizami bagasanga yenda isukari yabaye nkeya cyangwa umurwayi afite amaraso makeya cyane ku buryo nta mbaraga zo guhagarara. Umurwayi yakagombye kuba yoherezwa ahajyanye n'ikibazo cye uko giteye kugira ngo ashobore kuvurwa neza kandi avurwe hakiri kare. Muganga Kayitesi Mukara watubwiraga ku ndwara y'isereri ituruka mu burwayi bufata amatwi. Ni naha dusoreje, twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo byanyu. Ikiganiro gasanuka amabaruwa 2790, email ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeho.